office sericulture mentakasi ke arpo tarik uyayong kelas sami ki machine thir ksai se ki nongrap ki bathir ksai dau khnyang ran dia bat ki wi ka jing sami ki machine thir ksai kalong kum sibenta ban penpoi ki jingrap na ka sarkar se ki nong ther bat nong thaing ksai lingba ka scam reboy sel erase hagane gasni Nagaliang ka office sericulture kelas sami ki machine thir ksai se ki arspa san phongut ki nong thir ksai ki arpo tli ki nong jong ka reboy district yang kita machine lawan bersam si kinong rap kesai nari boy daw MLA ganong po uba Merrill Bonds haka jinul lang kakong RB Lagwa District Sericulture Officer uba lur mangkara rempe inspektor ka sericulture lembat kiwi kumbun supun kan mau haka live hotrik ulbar menteri rang ba ka sarkar jela kan rat sangma ula pelipaj ba ka project Reboy Sel Dream Erase kabala penmang haka jinglot kabala kot ka saw point in ruwe klor kaban penyo jimentoy ki 1000 ars pangut kinong rap kesai jong ka Reboy District kajing tumu jong ka sarkar ban sam kini kitiar kalong benang pen klain susu ki nongrap ban pen mi bun ki kukun bat ban pen baru kajing perwandor ki ksai kenang bakan menra kajing mentoy ki nongrap ksai bat haka juga por kena ka senjam kan thau susu ki lat kamai ki nongrap ksai haka bakan nega masien kan yarap ban pen mi bun ksai haka sisngi haka benin kong semua pengin dia sekali kirai sama nakalian ka office gidap ta kajing so la longgo pisah ninga habang i bagi nongrap ki bun nai ka state ka central government yo kandiat ski bat kandiat ngot bagi haban pawa hang dia pon boy ngiran kumban nyo hajar tam ginong rap ginong riknya ti ban yo ya kata pada kalau ngoba damang yo sispa kanai buan yo spa si pong kadi ka babun ka system haka si haka way ka ski ti ban pendak ya kata kan nyo hajar tam kam belum kebesuk yang yano ban ai kum no ban ai bat hakan kon kom ngin jiet ngi hapan bu ki kendor ban jiet iki di ngilong di badan bok ma lingba is dc yo punya keren yo nya pilih jumut ban propose sakit kirai bat pak state government bat state government kalau approve ya ka bangila bangin yo ban ai ke jingerap dan kementai babon kilong hin hangni kani ki erase karon lightly ki component kabayade bakani ki erase kabading kong kani ki yin nyam ko ba pi pilai yo lut nga sarai ka first installment idan na plan to pi pilai yo ka second installment ru life pangut kani ka do ta ka ngi propose atusan haja khanya wajar kadai ka bai tiang bakra haja kadai ka bai nong tre ya kani ka pra haja ka bading kong yang ber propose number kaba mensua ki akan menerega tambah kidon ki kendon bang menerega kamla ban ai ya ban snagi kinya dikum tangi haban drop noi kata ka plan ban ni hapan stick la ni pat be ya kata kan kanyo waja hatu besngi tu jingalang ke belolong hamsning marbala yubun hatur pajo aru cailut kini sker ki lakha ni chen ni feji sam ye gitu ki beneficiary go cheji jo ena breng jo pi ki bala poy tu besngi ya se e go poy ro Kandi mata kesengi ke belah pendek kerpang, haga banyo ban sam, ban IT ya kini ki spinning machine mut ki machine thir ksai, haga jaka bala api ban thir, 10 kilo, haga chisngi, naga machine de, kilala ban thir ambun la ambil 10 kilo chiting, ban tete agak kum kecing la, ban kum juru ban sam, ya kini ki musari. Kibanyada ya yang rendia nak ditingkai dan diskan berjuit di kita yang kibadon. Nawar kata kini kiski berkerpang, kilayawan lagi senong berker ki arway terli senong ku belajar kerteng, bala bersuatu angni kilayapoy, bat magajing kentu kecongai itu. Kalau betul nang tray sistem, nang penek ya kini kesap kabubli ulai kerpang ini. Bat kumbala bersuatu mentah, agak ni kepercayai, keberjenjar, kebiak kerdu kam yang ikon giti, ikun samla rungi penselur, bakinwan sakmat, ikon giksu gijongti, na kebenta bakin pentuit ye lede, habala nang i, habala tip i, kan kam pensuk yang i begini yang lagi jom tidak.